पाउचरे इम्पम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे युम्मै थादोकलमले चेनब अहुम फारे नौफोक सेंगमै पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा सिखुंग खुनौदा लेबा एमडी जावेद खान सही कुंट्रागनिथोय अपोकपा एमबी इस्लाउद्दीन की युम्मै थादोकपिरमले लुपा लाख कुलुमदोरों की पोचै अमांगता थोहनख्रे चेनब मिहुय अहुम फारे आइरे थादोगसी ngarang ayuk pung tara makarum tarakpa atwaida thokibani aire थादोगसी द चेनबनी आइबा मपामसा अहुम ngarang पुलिस ना फाखरे फारबा म्यूसिंग अदुदी सिखुंग थोंगथाविदगी एमडी फेरोज खान सही निफुग तरेट अफोकपा लेखिद्रबा एमडी अब्दुल हई मसानुफा एमडी नवाज खान सही कुनिथोय अमदे एमडी परवाज खान सही कुन्नी आइरे थादोगसी द चेनबसिंग अथुबदा आइनगे मदिक चाबा चेराक पिबिदनबा ngasi नौफोक सेंगमै पुलिस द लमदम अदुंगी मियामना थोमजनखिबा लोइनना सिखुंग कम्युनिटी हॉल द वकन मिफम फमख्रे वकन मिफम अदुदा सरुक यारदुना मै चाकलाबा युम्बु एमडी जावेद खान फोंदोरकपदा ngarang ge थादोगसी करिगिदमक तौरिबनो हाइबदु तसेंगना खंगदे ngarang ayuk pung tara makarum tabada MD Firoz Khan MD Ibuho say yankai mga apokwa laikidraba Abdul Aziz mayamba MD Tombi say humfu MD Amza Khan say kuntra mga apokpa MD Tombi MD Amu say yankai apokpa MD Abdul Aziz amade MD Fisak say humfudra apokpa MD Abdul Aziz na lusing laga kutami siba yaba thang jod petrol na singba furaga lake imungda sakjil laga pochai thogai ba horakhi tungda petrol langchillaga yumai tharakhi bane लोइना नमहाकी मामा अमदी मनाउ नुफादसु फुसैबगी थबक चथरमखे लाइबक थिबा थौतो दुदा साकामरी फानबा गाड़ी अने साकानी फानबा गाड़ी अने वाशिंग मशीन अमा रेफ्रिजरेटर अने आयरन गोदरेज अने सिंटेक्स अने DSLR कैमरा अमा साना मोहर ताराग मरी माकी मनाउ नुपागी जुम सानना बथंबा अमदी माकी फार्म की सेल लुफा लाख मंगा अमदी लुफा लाख मंगा रोंगी ओइगदबा फर्नीचर की फलम सिंह अमागता थोगन फिग्रे हौजिक हौजिक सु सही उमफु सुराबा मामा वकल चोरगा लेरे थादोगसीदा चेनबसिंग अथुबदा फाबियु आइन गोइबा मतिक चाबा चरक पिबियु लोइनना मखोइगी मांगन बिखरबा पोचाइसिंग असि हंजलन बियु आइन मरि लेनबा अथॉरिटी सिंग पुंगनिंग सिंसिनखे अतोपा पाउ अमदना JUB गा chtminnaribasinggi मिफमना वरेप किया लौख्रे हौकिबा जनवरी की चैचत कुंट्रा का मथोइगी नबिदांग पुंग तरुक ताबा मतमदा अमाय इम्फाल बेंगुंदा लेबा जामियातुल उलमा बेंगुन के ऑफिस दा JUB का खुसमना chtminnariba क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमरी लोकल लीडर्स की अपन मिफम अमा JUB के सदर अलास मौलाना अरियाजुद्दीन फुसमना अमीर ओइदना पांगथोखिबा लोइदना वारिब किया लौख्रे आइन जामियातुल उलमा ई बेंगुन के रियाजुद्दीन थादोरकपा चेरोल मना फोंदोरगले चेरोलसना हाई बेंगुन मखा सामोखों आइन खंगनबा मफम असिदा सारियत अमरी समासना यादबा मोंगद ज्वार सानबा कांगबु अमा लेरे आइबु पाउ फंगबदगे JUB के सेक्रेटरी लुसिंगबा टीम अमा मफम अदुदा संगलुबदा वा अमतंगांग ड्रिंगैदा हानदगी खुद सेमदन लेरंबा मानबा माउंगदा फुंड्राइमेम अब्दुल्ला फतान एलाइस फेरोज एडवाइजर MMW ओन लुसिंगबा अब्दुल गफर एलाइस अमुबोगी अफोकबा अब्दुल सलाम अमुबोगी अफोकबा लेकिद्रबा मोहम्मद नासिफ अली फेरोज खान एलाइस बोवोय अफोकबा लेकिद्रबा अब्दुल मालिक हरिबा मखोय मरी असन इस्लाम की मयुक्ता कुरान बदि हदीसना हरामनि हाना थिंख्रबा जुआर सानबा युथक फतब थबक सिंग अदुबो फोंगना याममंग सिंगनदुना आई लेरिबा असनि जुआर सानौ युथगु तानुबद तौ जामियातुल उलमा मवा लौदे फुगदबनी हाटकदबनी हाइबन सिंगबा अकनबा ओफुम क्या सिनदुना खुथागे तौरखिबा थोंग अदुबो जानिंगदबग लोइनना JUB ना चंगजरकनबा फिकेबा मतमदु हेंदोरकपदगे JUB गा chtminnariba क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमरि लोकल लीडर सिंग अपनबा मिफमना मखोइगे वरेप सिंग असे माखागे वरेप सिंग असि अमतु ओइना पास तौखे अहनबा वरेपता थौदोक अदुदा चेनहरिबसिंग लाइबाक मियाम कना JUB की ऑफिस लाले आइना संजरक्त्रिबा फावबा अथिंग थमले मखोइगे थौदोक वाथोक पुनमक JUB ना यावदबा आइना यानरे JUB की थौमिसिंग द करिगुंबा फतदुंगदा थोलगलाबदि मदुगी थौदांग अब्दुल्ला फतान की खुदपुना पुगदबने अमदि मखोइगे मथकदा केस रिपोर्ट अमा तौबा आइना यानरे थौदोक अदुदा चेनहरिबा मियोसिंग अदुगी मथकदा कुरान सोलगा दुआ तौबा आइना यानरे MMWO की फम पुरिबा फुंड्राइमयुम अब्दुल्ला फतान एलाइस फेरोज माग असिबो MMWO ना एडवाइजर फमदगी मतम चुप्पकी ओना लौथोफियो हाइना JUB ना सेथादुना खंगनबा हाइना जानरे हाइना सेरोल असना फोंदोरगले मागा तरकपा अतोप पाउ अमदना BJP ना NPV NPF का फ्री फॉर अलायंस सेमलोय मिखल मतुंगददी फॉस्पोल अलायंस लेखिबा याय बेरेन मिखल ममांगदा नेशनल पीपल्स पार्टी अमसुंग नागा पीपल्स फ्रंट गा फ्री फॉर अलायंस सेमलोय अदुबो मिखल मतुंगददी पोस्टपोल अलायंस लेखिबा याय आइना मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन की मांगोइना न्यूज 18 का मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेन का उनबा अमरा CM बेरेन फोंदोखरे न्यूज 18 की माइकेदगी प्री फॉल अलायंस मरी लेना हंगबा वहंग अमदा चीफ मिनिस्टर बेरेन हाई
coalition government sembada nungaitaba experience kaya lay aduna hadakti kanagumba political party amada ka Mikhal mamangda free fall alliance semloi Mikhal matungdadi first fall alliance laikiba yai aina pangthokiba loinana awangnopo state singda BJP kaktana khutlingba lengak semba ngamgani anusumhana pangthoke afasba asi manipurda poll issue am oibagi matangda chief minister berena hai state amasung center gi marakta wakhal taminaba tangai fade afasba lakthoknana bagi damba ground reality semba tangai fade national security as the prime concern ni afasba thi lakthokadabani aike news 18 gi maikidagi chief minister da election rally chatba thingjan kre matau karamna digital campaign adokadagi hanhangba uhang abaki pakhum piraduna chief minister na hai election commission dagi instruction amalakre instruction adu da athengba kya ama yaure adu bai khoina chapchani ingani prime minister Narendra Modi na arapa mafum singi khalaga mafum sing adu yaunadaba wifi lising amaga chahum kontraga taruk lengkat kare ai khoina facility kya amalai amasung ai khoina digital da vote khomba ngamgani aige Birin haiva inba miui karana tiket fangre hainari amasung masigi mayokta miyamna irang aure kodamai na biran gi mamak nufa tiket fangre masih jumlah wafum la hainang ba uhang ambaki pakom piraduna birana hai masida biran gi mi haiba amalaite BJP asi yamna culture amasung discipline laiba party ne decision asi ekwan survey amasung verification tawraba matung da lepkhibane decision asi prime minister Narendra Modi na losing ba parliamentary vote na warep lawkhibane ai imak nufana matau karamna BJP ticket fangkhibagi abc mifum kudem kana khangnarabane BJP lengak asi tururabani marai yamna tauna khrabani amasung alliance partner kya sulai yamna luraba matam aduda kanana aikoi gi lengak asi kankhibage masigi maram na bhag congress toklaga BJP kandaba yade aduna party de yawrakhibane masigi credit asi su PB gadabani masi aigi imak nupa gi wanate credit asi matam aduda BJP bu thaduk aduna thaduk tuna adumak BJP gi lepkhiba MLA sing adula su pigadabani makoi ticket fangre BJP phananaba gi damakta lepkhiba workers sing pusu party na kaude aige BJP thaduk tuna congress da yawkhruba sing aduda kari message pining bagi aiba wahang ama pakhum piraduna ai masi manipur khakta da thokpanate atopa state Assam finishing ba state sing da su thogle central leaders in the verification tawkhre makoi da survey tawduna mikok thikrabane masigi matungda decision asi lorokpani marangi fi sarat asi yamna phaba politician amani adoba Mikhal maipang anaba honabada winnability amasong loyalty asi yengdaba yade aduna survey adugi matungina mahak drop tawkhibane makoi su phate haibanate kendra amamgi miyoi amamda ticket asi pibane handakti ticket tanaba miyoi jami masi ekoi gi iran nati haike polisu asi afasba lathokpada kayamna maru ebagi anangba uhang amagi pakhum piraduna hai afasba si lakthok taba yade miyam loinana lengak nasu afasba si manipur dagi lakthok khinaba demand tawduna lagle election maya naksilakpa asida yamna laibak thiba tawdok amanda kuidana thokre Myanmar ka thangnaba state Manipur Nagaland Arunachal Pradesh ase stable oide national security asida ekoi gi prime concern ne afasba da lakthok kadabani afasba lakthok nadaba gi damakta ekoina ground reality yengba change center ma state ki marakta wakal taminaba change haike Seminister hai andaki Mikhal asida BJP yamna chauna maifa kani aibagi thajaba lay adoba party ka jungchinaba lengak semba asida nungaitaba experience khara lay alliance partner ga afa lengak amasung chang manana thamba haibasi miyam lengak padagi henna luna thoge handakti BJP khakta na atopa party yawdana lengak semba ngamgani ana thajai poll loiraga fellow party iga post poll alliance laikiba yai thajaba amata mangal loi aduba handaki oinadi free for alliance di semkhiba yai aike Atopa pau umadana National Sports University gi issue sing yangsin binab aims na Prime Minister da memorandum pisingre National Sports University gi object laiba issue sing yangsin binaba apunba imagi masa sing aims Manipur gi maikete gi lebak asigi Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama pisingre aims gi maikete gi pisingeba memorandum adu da pallibade Manipur gi miyam sana khona bade hena haithoi sing toiba oire Manipur asi polo gi aur phamsu oiribani Manipur apik state wajarbasu laibak asida khwadi gi phaba sanaroi kya pothoktuna lagli masemana state asiba sports ki power hawasai na khangnari bane kumjali singani taraga mari gi jun chachat mari da matamadugi JUB Affairs and Sports Minister oiramba Sarvananda Sonowal da aims gi members in the National Sports University thamnanaba aijake Manipur Sports University thamnanaba gi app su pirake loinana hanagi Finance Minister Arun Jelin lupa crore chambagi senpam sanction tawrake Kumjali singani taraga tarita Prime Minister Narendra Modi na National Sports University ama Manipur da sinabike
abadi kumjali singani taraga nipan ki parts chat taraga tarukta university ase sanaba urib yung tamke adobo laibak thibadi lamgi yena banamaram oiduna sadana laike kumjali singani taraga tariki matungda course Bachelor of Physical Education and Sport, Bachelor of Science and Sport coaching abadi kumjali singani taraga mapande sport psychology hab ahumasi hangke sports nutrition ki course ama hangnarab honaki adobo syllabus adu losinarba ngamkete syllabus committee ki member mari ki marungda anidi mari lainaba subject adu ki background su leiramkite Sports University asi hek ahubadagi hauna khudong chadaba kaya mayuknarake National Sports University NSU ge regular staff amata laite kudimak contractor lagbani khara amana deputation ni regular faculty sing amadi non-teaching staff sing laidabana maram oraga mairoi singi ponsida khudong chadaba mayuknari aroibada content sing asigi mar oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yangbiriba punamak wataga sari channel asina domda kanarabadi subscribe to be 3% subscribe to be ramaloina like and share to so copy gana punamak po amagana thagajari